Bini Young Truth Tribal recording ang manistum pu aju pimat manghumang rap merasan ya la sikado ko beta Carby Rapstar YouTube channel ahin pen kardom nang page lo halang li Young Truth Tribal ke penelo season 2 Carby Rapstar season 2 hod winner lo halang li han lo yo studio ta rong lo pi ni tungge everybody knows kado ko beta sini la so putaka Asi seta nel tom ning cepoy ning ceparong o aju pita megjang we non porpai crazy lo porpai crazy ra minute thongke bra pli lo jo live nang lang don bangya belang ha mo chelang na okay Yo. ya tom studio ke chok nele nang klik po nang li la pumat mo lun po ma jok ha đây one view đó lo yo Bạn nàng cái take away là nàng limat bo nàng lang don nàng nàng libo chok la te view binang Jerlong sana pan kardom pita Niki duke tak, naki planki pi, niki duke boy, naki take away, niki luke lam, ay masaptali ting barbe. Yo. welcome back Amma bort ni đó này chị ini sih lihat sih nak lah san kamu pada cocok di bawah ini kan record ke lang man ta supaya itu tanggung sih itu di nanti kan nanti pindahan itu record yang lu waktu man ta headphone pan marjui kali coba kali kita coba thang te ha Yo. This is Young Prescriber from the West Wind. West KA. Jo này cũng chẳng lúc lên nàng này pani. sih lah le la te dam jui ti ti Jo này cũng chẳng lúc lên nàng này pani. Cũng sớm nên thằng có body na mua cái cô này lại đây cô. À tin trên thang này chỉ mua cái gì à làm mà lúc cô đang đặt bị khăn cha. Son thì nên nàng hiểu lời bóc lời bộ nên nàng mà nàng khăn cha. Yo. Nàng lên bên làng chung chân làng